Kulandzela kundlula emhlabeni kwemculi Riky Rick, sibuka tinkinga letingahle tiholele ekutseni bantfu labakulomkhakha wetekutijabulisa kulelive bagcine sebacindzeteleka ngekwencondvo. Kuva kabanti ngaloku sina Melody Miya. Miya, sikubingelele sikwamukele etindzabeni te-Swati. Ngibonga kakhulu ithuba ngibingelela ababukeli ngalesikhathi nakhona nje ukuthi kwazi sikhulume ngalokho namhlanje. Miya, njengobe waveta ngaphambilini ngesimo sakho sekucindzeteleka ngekwencondvo, ngicela usichazele kabanti ngaloku nekuthi uphila njani ngaphasi kwalesimo. Esikhathini abantu abazi ukuthi mhlambe bohlangabezana nenkinga whereby we call it abo anxiety ngesilungu abiza nge-depression. Izinto ezingathinta nomba izinto ohlangabezana ngezimo mhlawumbe odlule kuzona usesemncane izinto ohlangabezana nazo usakhula lona ungatholanga mhlawumbe ithuba ukuthi uzaddress ukwazi nakhona ukuthi uzilungisise. Ngisasemncane bengidila kakhulu nge-depression due to i-bullying. Ngangihlukumezeke kakhulu ngabantu abangikhule nabo ngaleso sikhathi. Lokho kwadlala indima empilweni yami embi ukuthi ngingabi nokukhululeka komqondo. Kodwa ke ngokukhula ngafunda ukuthi esikhathini esiningi siyasaba ukukhuluma ngemizwa yethu, siyasaba ukukhuluma nabantu ngezinto abazenzayo mhlawumbe abayishilo eziphathanga kahle. And esikhathini njengoba sengikhulile manje sengimdadlanyana ngifundile ukuthi akukho lula noma sowukhulile kodwa kubalekile ukuthola abangani or i-environment ongakwazi ukuhlala kuyona ezokusiza. Njengamanje inhliziyo zibuhlungu ngempilo ka-Ricardo njengoba edlulile and akadlulanga kuphela njengomculi udlule njengomuntu ohambe ngathi uyabuya. Sibuka isikhathi samanje abantu abafana naye abebekhulisa bekhuthaza nabo bayathinteka. So ngiyacabanga akukho lula kulesikhathi kwabantu abaningi including myself namhlanje njengoba sikhuluma ngezinto when it comes to mental health. Mnumzane Miya, ngabe yini bumatima nobeke tinkinga lentitfolako kulomkhakha wekutijabulisa letholela ekutheni bantfu bagcine sebafuna kuthatha timpilo tabo? Inkinga enkulu ngokucabanga kwami ukuthi kune pressure enkulu esinayo. Sithola sesimeni la singakwazi khona ukuthi sometimes sivuma ukuthi cha akulunganga khona ongasahambi kahle. Sigcina sesizilimaza thina ngobani singafuni ukuvuma ukuthi mhlawumbe kunenkinga ethize. Angikhulumi for example njengomuntu ofana noRicardo kulesikhathi but ngikhuluma ngabantu abaningi abasebenzayo abazi ukuthi endlini bayasindwa kodwa abakwazi ukuthi bavume ukuthi inkinga ikhona amanzi sangena endlini njengezulu sisho and ungavumi kwakhona yila sigcina sesizibona sesigcina sesiphuza utshwala kakhulu noma sesithatha idakamizwa sizama ukwehlisa lobuhlungu ekumele sivume ukuthi cha semkhona emzimbeni and sihambe siyobona utholampilo sikwazi ukuthi sisizakale. I-pressure ekhona from emphakathini is not small as ubaba as umama and kabuhlungu kakhulu manje abantu besilisa kuyibona abahamba phambili ukuthatha impilo zabo ngoba asifuni ukuvuma la sekubhede khona. Mnumzane Miya, sibonge kakhulu isikhathi sakho.